Ding may limang litrato, letra, numero, at salita king grupo. Miyaliwa, apin ing ali pami pareho daring adong bage king ugis, huli, pangasulat at itsura. Kaya rin meng ilben ing video, asahan da kang agilalo laring letra, numero, at salita aliwa king grupo. Nano ing apansin nyo karang adwang litratong papakit ko. Magaling! Ing tasa at baso alilami pareho. Tutuki. Ing shorts at palda alilami pareho. Tutuki. Magaling! Ing numerong metong at numerong adwa lami pareho. Tara, subukan tayong gawan ining aktibidad. Bilugan tayo ing bage o litrato alang kapareho king grupo. Munang grupo. Nano ka rin ing litrato ing alang kapareho o kalupa? Magaling! Ing medyas, iyang alang kalupa king grupo. Nano ka rin ing kule ing alang kapareho? Magaling! Ing kule dilo, iyang alang kapareho king grupo. Nano ka rin ing ugis ing alang kapareho? Magaling! Ing ugis rektangulo, iyang alang kapareho king grupo. Nano ka rin ing numero ing alang kapareho? Magaling! Ing numerong 5, iyang alang kapareho king grupo. Nano ka rin ing letra ing alang kapareho? Magaling! Ing letrang N, iyang alang kapareho king grupo. Salamat king pamanalbe, anak! Hanggang sa muli! Paalam!